Il-film Beauty and the Beast li ħareġ f'Marzu tas-sena l-oħra u l-aktar film li ntwera fis-swali taċ-ċinema f'Malta. Papa? Belle, you must leave here. This castle is alive. Who's there? Dan ħareġ mill-lista tal-aktar 10 films popolari matul is-sena li għaddiet li ħarġet il-kumpanija li tiddistribwixxi l-films f'pajjiżna il-KRS. Min din il-lista joħroġ li l-aktar 10 films li ntwerew matul is-sena li għaddiet kienu Beauty and the Beast, isegwih Fast and Furious 8 u wara 50 Shades Darker. Fir-raba post il-film ta' tfal Despicable Me. Għamluha mal-aqwa 10 wkoll il-films Assassin's Creed, Our assassins. Spider-Man Homecoming, Guys aren't the real Avengers. Hulk gives it away. Pirates of the Caribbean, Salazar's Revenge, Star Wars The Last Jedi, Something truly special. il-film bbażat f'Londra Paddington 2 u l-film It. Il-film Paddington 2 u l-film Star Wars The Last Jedi għadhom qed jixxandru fis-swali taċ-ċinema. Il-film Beauty and the Beast li l-attriċi prinċipali fih kienet Emma Watson der fis-swali taċ-ċinema lokali għal 13-il darba.